nifike nibagqokisa iy'kibha nibathembisa imisebenzi nithi abayothembisa abantu abangasebenzi imisebenzi nabo bengasebenzi abanye sifike sibavotele benamandla begodla umlilo bekhuluma kamnandi befuna ushintsho banede bengene ey'khundleni befumbathiswa imali bethule du beqaleke manje bechazele thina ade sibathuma ukuthi abayochazela abaphethe ukuthi silambile thina labaholi sebebonile ukuthi vele izwe selihambile yingakho begcwalisa imigodla yabo ontshontshayo usentshontsha kakhulu ukuze yena nesizukulwane sakhe. But ngiyakubona-ke lo kodwa kule issue nje awukungibeke nje esithombeni ukuthi kanti ngempela thina fanele abantu bazogcwala la bangalungisi imnotho yasemazweni abo nama-skills abo bathuthukisa izwe labo. Why they come here? Awadingeki ama-drop le akundwa le emakuba abanayo inwele abakwazi ukukhanda iy'moto akunayo imoto azifi zonke iy'nkampani zidayisela amazwe onke iy'moto uhlobo lwey'moto abantu bahlulwe yini ukusenza ama-skills abo emakubo bangezi la Africa ngoba la eSouth Africa ngoba bonke labantu bafuna uzohlangana neSouth Africa nje bonke. Uyazi ukuthi angisazi noma iLuganda noma iGhana yini eyaxosha abantu bezwe elinye lase-Africa sebegcwele laphana kudala kabi mhlambi kwakwama early 60s baxoshwa ngoba kwase kwenzeka izinto ezinjengalezi. iBritain ixosha umfana wasekhaya yathi icetha abantu base-Africa ke baphume bahambe ngoba sekunobugebengu obuningi okuhekha ama-account ngobani sekugcwele ama-Nigerians kugcwele abantu base-Africa babuye i-EFF ifunani-ke yona. Uthande nalo ngey'nhlangano zenu lenzani ngaboni noma senibheke weni ngoba nokuthanda kakhulu kubula njalo ngesinye isikhathi ngoba uphika iqiniso ulibona uthi la manga ngenxa yothando kudala makuwukhetho besivotela ushintsho manje sivotela ukushintsha abazontshontsha masikhipha abadala sifaka abasha kubole konke kusuka phezulu kumongameli kuze kuyofika kumakhansela akhe mangangikholwa phuma ubuke ngaphandle iyodwa imixhaso yakhelwa abantu ayipheli kulokhu kuphela imali kanye neminyaka.